Koş boldu qotqo, бар екен. Кеше бар екен депчи. Кече сапырып тазаладым эле да буну чейин. Кайра башынан бир сапырайсың күнәм жок эми. Азыр илешкендерин алам, илешпегендери калат тоокторго. Азыр аз кайтара ойлондум. Тазасын алып, кыктарлашкан тим көрөйүн деп кайра ошо кыгы менен салайын деп чечтим да, себеби кык бул жөнөкөй нерсе эмес да. Жанакы өтө пайдасы жогору да бул. Анча-мынча азоттой да негизи азоттон күчтүү да. Ошон үчүн ушу кык менен кошо эле дарылап азыр. Дальше алчыгып бүгүн түштөн кийин Кудай кааласа, чачып берем. Анча-мынча чоңураак салып 1,5 литрлик баклажка таппадым. 1 литр 0,5 2 негизи 1,5 литрлик баклажка болобу билбейм да. Ошондо беткем. Жалаң 2 анан 0,5 1 анан 2 литр экен да. Азыр мага 1,5 литрлик керек болот эле да өзчө. 1,5 литрлик азыр ону дарыны стере көрүнүп ата көрүнбөй ата билбейм, ошо кызыл дарыны кошушум керек. Азо урукту дарылаш үчүн. Жыпты жаман экен. Жаман экен. Ба, бисмилла. Уже мурунтадан бар биз. Чачыбызда дагы атам ушул менен бир дарылап койчу эле. Mo жанакы кыкка төгүлүп кеткен. Балким кээ бир айтышы мүмкүн, тазаладаган алып кошпой кой деп. Накты ошончо кыгы менен мына. Кык арасында тооктун богу бар, өтө пайда да бул. Анча жанакы азотко караганда ушу натуралдуу нерсе да. Мына кет көрдүңүздөрбү? Буйруса дарыланып бүттү. Обедтен кийин Кудай кааласа талаага чыгарабыз. Бизге эң күнүмдүк керек нерсе бар, картошка, пияздар болот.
60 дейтін. Қаяқты қойым картошка? Қаяқ? Қайсы канал? Чабан деген. Қытай? Қытайдың картошкасы келіп қалды. 60 дейді килограмм. Пияздар қаяқтікі? Пияз местный. Местный өзі қаншадан бұл? 25-тен дейді. Пияздар. Майлар 5 литрлік 650. 650 дейді. Үрүч дейді 250 мусо. 250, 220. 220-дан. Шүйісі бұл аталыштар қандай болады? Şu musoyla görüştür. Ha, muso. Kızı vargan, no kızıganları. Ha, türlü. No keltası. Kelta kişiden atsanız ha. Elenge 110. 110'dan 120 elengen türleri daha koyken. Rahmat ece bazarınızda versin. Kartoşka, piyaz, baları. Sağızlar kaçtan ege? 40 сом. 40 somdan? 40 somdan. Piyazlar şaka? Пияз 30 сом. Bu 60. Қаяқтыққа картошка? Алайды қой. Пияз ше? Бишкек. Пияз Бишкекке. Сен аларын ұқтыңыздар пандар. Базарыңызда өрсін ака? Үйден шығатқанда видео тартам деп ұтып қалдым. Және ұтқанда просто TikTok, Instagram'da суроо кеп келгенде байланыштуу чабан жашоодо деп балким кызык болсо керек деп ойлойм. Түрдө комментарийлер тууралуу сиздер менен бир баарлашып кетейинчи. Ошол тууралуу айтып берейин. Үстүртөн ырак көзгө урунган комментарийлер тууралуу. Өткөндө жанакы мына кышларды киргизип атсам братан чалып калды. Жанакы реклама кылып аткан братан. Кам дейт. Түрдө комментарийлер келетке сага дейт. Неке анака сен окуйсуң жок, анча-анча окуйм десем ал айтылат. Ошо реклама кылгандар, бу жашын айткандар, бу жазды келтирбей койдуңар го дептир да. Неге десе. Куда каласа жазда апышты болот, куда каласа жазда асы болот, же болбосо жазда 2 жаш болот, ушинте берет экенсиңер дейт. Жаз келди го дейт. Силер ошентип айтып берет дейт. Жазда кечип кетип атат депчи. Әмәл bir 10-15 күнгө депчи. Биздин бул жактагы климат өз ошондой болот го. Чын эле жылдага караганда быйыл өткөндө марттын оюндабы кар жаатты. Чын эле әмәл жылдага караганда бизде әмәл деп коет. Әмәл десем неге әлеп атасың дебеңиз, андайлар дагы чыгат. Андайлар дагы чыгат. Түрдө адам чыгат дейм. Бир эле бияк жалып аттан эмес, Кудайга шүгүр, нарын, көлдөн көргөндөр бар экен. Мен делечи таластан акелер чалып калат, кабы айттым, чаган жашоо депчи. Ошолордун арты менен Кудайга шүгүр десекен, дем күч болуп атат дегендейчи. Ошол видеону дальше улантып туруңуздар, азыр айылга көздөп кетип атам. Кудай кааласа айылдагы жашоолорду дальше улантабыз барынча. Нивамын сарысы жанып калыптыр да. Ошо мейле коюнчу деп бүгүн аны запасқа кичине безин ала кеттим. Сарысын өчүрүп коюнчу депчи. Ну чабандын айылы тоңдар мына. Бизде маршрутка кетип атат. Как положено бираз айылым тууралуу маалымат берип кетейин. Маршрутка каттайт как положено ар бир 2 саат сайын. Эртең менен бирок 2 саатка жетпейт, 1 саат аралыгында каттайт. Түштөн кийин уже 2 саатка жылат да. Анан жолдор асфальт тоңдар. Положено асфальт. Биздин өзүбүздүн талалак деп аталып калышын мен жек коюм да, мына жерде. Жалгыз булагыбыз бар мына жерден. Бир айылда малын баккан. Жана ошондой эле ар бир үйдө сөз түрдө ак суу, булактан жок жак мына тараптарда шор суу дагы бар. Суунун 2 түрү. Ошол жерден келебиз. Бияка чабан үйүнө бурулабыз азыр. Чабан ошону Ниванын турушун атасыздар. Чабандын Нивасы ошол. Чабан десе, чабан кызга шептики да. 20 жыл. 20 жыл кызмат кылган да. Жана бунун тарыхын өзүн тартсам делечи бир контент болот өзүнчөчү. Турат. Жанарым, сага неме алып келдим мына.
Gördün mü? Bu ayılda taza жашоошул ғой тугун. Seni erten koyup erten talağa çıkam. Ошондо seni uyam. Жылбай тур, качып кетпе. Жануар. O kaşıp koş керек да жануар. Жануар машалла деп. Ya айылдагы эң сонун бир нерсең бар. Биздин балалыгыбыздагы эң сонун оюнду көргөзөң. Азыр өзүм аралашып ойнойн ошончо. Реза кызыкта тугандар. Ушуну көрүп туруп сиздер кантип класты баспай коесуздар билбейм да. Бул видеону, ушу видеону көргөндөн кийин башка видеолор уланып келип көрсөңүздөр дачы. Бул видеону көргөндөн кийин вообще жөнөтүп кетпешиңиздер керек да. Чабырадан өтүп, бери тештерден өтчү элек азыр. Өтө албай деле калыптым жерден азыр батып кетет экен. Чабырадан ушинтип өтөт элек. Өтүп алсак сонун бир оюнду көргөзөйм. Атайын мал карап аткан жерден чыгып кетем ушулар. Бирок азыр эми биринчи серин азыракта биздин убакта 17-18 айттан телефон жок. 20 эшек 30 эшек болуп ойнойт элек да бизче. Кызылды басып койдум дайярды азыр. Мен мингенден баштап тартып берем, өзүңө берем. Түзгүл тартасың, чачып тартасың. Мен камчыны айтканча. Камчыны. Камчыны бер камчыны. Кетип дагы. Тарта бер бизге. Ва. Az ketip kaldın yakında. Yakında tatlıyorum vardı. Hadi. Ha geç şuraya. Geç şuraya attır. Hadi can attır kalsın. Beni götür almaydık sen de bunu. Götüre almay ekan. Onda aqtilek tagamqı götüre alat. Mına aqtilek tagamqı. Aqtilek yep turan. Aq qaptı. Götürüle ataşına. Senki götüre almaydı. Ha götürdü bol tuttu. Yakındırak yaptılar yakındırak. Egin öldü. Ha va. Yeğen ketip kaldı. Yakındırak bir rakip. Biz kalmayız. Kalmayız. Jet yürü. Yeter le vallahi yeter le. Öl yani. Bırak gel. Bugün bir yere gel, yakında. Hayır, tutuşma. Wow, son. Anne öyle yapıyor. Ya yakındırak gel. Telefonla yakın tartıp koy koy. Testleri kırık oldu, yaşlı testleri. Sen yak koy. Ya düşüp etti var. Düşüp et. Etap oldu. Geldin etap oldu. Şu menen videonu jeyip kutayım bugün videonu. Karayır tak. Eşik karаңғы туғандар. Сыртын химический кылдырышым керек экен. Bir жол мойка кылышым керек экен да. Барыңыздарга кутман таң. 2 күндүк видеону бир салам туғандар. Кечеүнкү тартылган менен бүгүнкү чабан жашоону бир салам. Себеби кечеүнө бир аз видеолор көбүрөөк болуп кетти монтаждап YouTube'га. Ошон үчүн убакыт болбой калды. Bir videonu montajlash үчүн деле 3 saat убакыт кетет да. Антимит отурупчу 3 saatын тегерек эми. Кээ бир эле 1,5 saatта болуп кетпесе, негизи мындай видеолорду узараак монтаждай бергендер бир жер жагып калат, жакпай калат.
баш ооруп кеткен эшикке чыгып келип, поинтип башка иш кылып келип, ошентип отуруп монтаждалат. Ошентип бир видео даяр болот. Ошентип эки видеону бир салайын дедим. Дагы ошентип деп. Азыр кызматта Тайга. Тайганы минип алып. Кечеги тазалап аткан будайларды аркага жүктөйм азыр. Аркага жүктөп анан бүгүн Кудай кааласа азыр чыгып чачып эгип келебиз. Ошо жанып турган ай. Толойн деп. Толойн деп калыптыр. Жемдер жүктөп, эшикти көрөт астар караңгы. Айнек жууп койушум керек эне. Бирок талага чыгамда барыбырчы кеттик анда. Палда жүрөбүз, машинада жүрөбүз. Келе турган жерге келип тургандарына природа көргөзөйүн сиздерге. Природаны көргөзөйүн. Өтө сонун бакта таңдамал природа бар да, мына көрүп Яқтардан келіп отыратын мұз тағалар. О, бияқ Жалабат Сити. Бияқта лимузин 303 беле. Тайга. Жаңағы беттер. Бияқта бай. Өте сон. Погоданы көрдіңіздер де, тоғандар. Kıynadın koy canım, kıynadın. Ben tam koyacağım. Jatalı. Вот. Teknikanın dile janak tüşü köpte tuğanları. Janaka bu kança jer çukula oturup жүргүзө. Biroq bari tüp tamır kuştu da palibon жүргүзөм kan dedim, buna жүргүздü akırıça. Vay. Görçü canları. Bu malda önce
Егер ертеңнен келіп сразу жүріп кеткенде суық болып тұр да туғандар. Ошо жанакы битекес тоңып калган ошондо окшойт. Ертеңнен келип сразу айдап баштаганда уже азыр мен жеримде эле уже шептин жери меники деген шептин жерин нары бери эгип бүтүп калат элек да азырчы. Кудай кааласа кеттик эми ошол жака азыр. Трактор жүрдү. Трактордың жүргенін көріп, айдалған жерлерді көріп, айылдың бір аурасы келіп отыр, туғандар, айылдың аурасы. Таланның аурасы, жазда егін-тегін екенмін. Жыт сез отасыздар ма? Трактор пар. Вай, жерлер айдалып отыр, яқтачы. Кетті мала. Biz жана кандай видео тарттык, эми аралты убакыт өзүңүздөр айырмалап аласыздар. Арадан. Главный убакыт эмес, главный иштин бүткөнү. Ар бир нерсе Кудай насип кылган убакта бүтөт го. Пешенеге жазылганын көрөбүз. Тапталда безин келип алат го, сарысы жан. Мен трактор жүрген жерден. Трактор жүргенде мен жүре аламын ба? Бұл жануар Нива өте зор машина болады да бұл Нива. Айда жануар, айда. Нормально. Sen benim kanadımsın, kanadımsın. Айда жыластық отыр. Лимузин 300 деп қоймын оны. Ей, бисмилля. Бияқтан жеңіл көрінгенімен, негізі ошол беттіле теген жақындан көргенде.
TVT'ye şekertmeye dedi bu. TVT soğukta su götürmeyip, ısıkta su götürmeyip. Bu öte zor da. Bu Kuluçka'da onu öte hazırınca normaliydi. Biraz daha gibi başlasın. Tevşi mümkün. Şunları da otuşu gerek de fırsattan bırakın da biz. Nolardan ekkenegen kalabı. Can var bir yerde. 1 milyon var mı? Ne böyle? Allah kanat kanlar deyip. Aralaşıp. Nolardan onlar destek alalım derdi hazır. Şoğunca daha. Çıpçıklar, bana çıpçık, aralaşıp. Şerge töcek sallaya cana tokşayımız. Құда деп мына пүттік құда қаласа. Трактор мәлі маланы басып аласынан. Маланы. Мені бір тартып қойшы. Досым. Айылның кайфы мынау шу болады негізі чоңна. Сіздер көп нәрсе біле бересіздер. Зато мына жерде аз кішкене мында қиналып, қиыншылық емес қой, мен башқаша да бірше. Зато біз омалып түсіну керек. Онда кеттік анда. Өткенде базардан Ақмаңа кіре жүрсе машинаны шашып кетейін деп атты. Бүйтіп беріп жем азыр мына Ақмаңа қарап қалайын. Мына зор кетіп жатыр. Ала түзде көріп жатасыздар. Айтайыншы я. Шар өнүгү жолунда болуп кетип турганлары. Қаладағы бойынша келіп тұрып жатыр. Шарагет қазір. Центр сумдарланчы өтіп менен секей. Кайфты білбейді да азырчы бардым ол. Бүгін. Оны көрдіңіздер мына. Мына мен туғандар мына. Жемқананы көргенде бардық мұрынға әкелер естейсіздер ғой. Оғанда келіп берден жем алат елек. Қазір мен ұрғалы тасы. Қанша алайын? 125 деді да 5 килограмм. Мына қақтыққа әкел. 98 екен. Жоқ, 120 кило келеді. О, нерде жарты 40. 30 кило дейді. 30 болды еді. А? 30. Да, бір қап. Да, бір қап қой бер. Бір қап қой. Bu қақтыққа же бұл? Комсомол. Оны өзінің комсомол ма? Артенде сталды, шunu. 3200 сом. 3000. Весті көрек, чаванның весі данный момент қанша екенін көрек. Бісміллә. Қой.
Qancha ko'rsin? Qancha ekan? Muassa. Жетімшектарым кийіндірмен. Өз негізі тойға жетіміште бес қармайын да. Зал қылшым болғанда, бокс баршыман дағы бір несем айтып қойын. Бол кет. Кезінен жылал. Шарда іш бүтті. Ала тұранарызды алдық. Қазір айла көздеп қайттық. Ушул менен бұл видеоны жыйынтыктайын тоондар. Эгерде кимге ушул видео жаккан болсо дагы бир ирет башында айткандай айта кетейин. Классты басканды унутпаңдар тоондар. Сиздерден канчалык класс болгон сайын мына ошол Чапан аккаунтунун өнү беришине сөз түрдө салым кошот. Кийинки видеодо көрүшкөнчө амандыкта, ден соолукта бололу.